Okuhigwa oku kwahebwayo bwana mukuru wa Mpara Catholic Parish aha kushaba kwa Nohira ha Kereziya ya Mpara muri Kyegegwa. Abantu nyamwingi nibo bayeshuka ha Kereziya egi aho bamwe barebwa bari kushaba obu byeshongero byo kuzarwa komijoni biri kweshongererwa iguru. Mukikawe tukujakuza amazarwa kamukamo wetu Yesu Kristo ruhanga wanje ukisanga nojakuza stari. Father Byamukama yayongera yashobora nshonga bwincho mujoni yazirwe. Isaga twabine na kunyingi muno twabine ubulemezi wingi muno tukawa turi kubese kabiri kubi hanyuma omuzuni umwana wa ruhanga yeija omunsi. Kigambo kya Mukama cyo kwegambiraho omuzuna tuzalirwe omuzuna. Amina. Abakristo bayesima abo kwika amazarwa g'omujuni. Kandi kireki n'ekiro kikuru muri tumagwitu ninga sumunje siti kikaturiche abo kwandwe turi kwizuka edini nkaturiche obu yatandikaho n'umutunguzi witu nazarwa. Abantu beija nyamwingi okushaba aba Christmas age. Nohiri yo mwaka gwo muri Kyegegwa igizira umuhimbo gw'amani wagerageranisa n'ezitwirane zibaho ku ya COVID-19 barukaho omugandi okujaguza ekiro kikuru abahereza b'amadini bashaba bebembezi okuteekateeka emihanda mibiri omu kicweka kyabo. Ebyagambwa aha kushaba kwa Nohiri aha kanisa ya Kihundo muri Shema. Kumanya ngo n'ekiro kikuru hariho abariyoni baramaziga bakuzika hariho wayehwira akajya tunenseka ama konki warahanga kikutireho mukono Tubakunda karuru bizire batarakubaza kumanya ngo uramarika biserukomeza bangikana andaba n'umwanya guterana n'abantu konka ko yishyamba udakaruru bakomahangari bindi n'abasimba gukora mu muhanda mukabure aho ahantu Adrina rukugambaho n'abantu ba Kihunda omu maramizo gatari gamwe na gamwe yabashaba kwesiga ruhango muri buri kimwe. Kandi no kumanya ngo ruhango ngo watwesire n'umukuru kandi no wamani. Imagine numemba wa parabetone ni mshauri kutoka kumari. Gashaka Philip Marangera hamwe na Sheikh Abdul Latif. Anoint her, Lord Jesus.